Ketigin ke belt bagi obat ni. Dia post kan dia tangga video. Papa, happy birthday, Papa. Dah lah itu ada iyo McGregor melembut show. Oh. Get you out of here. Hello, kemudian lambat awak. Ingat via syak yang klan. Ngiru sini yang syak yang klan ha. Yang let's die nomor bam dah sini ke special occasion. Dekat birthday jangi baba. Happy birthday papa. Di ihami baik empat dah nanti. Nama ngin yang lisha saya ihami nampak crush. Ngin yang lunch nak. Ngin yang bam nak harga cakar ke bakam special. Di stay tune pen good ini ke video. Ngin yang lisha ya ihami. Kita tidak crush jangan ihami. Nak biar kedong lagi. Khang nak tuan. Tuan. Ini ke scratch kami. Dekat scratch kami stick. Ini ke beach special. Kita siap. Ini dekat scratch kami. Ini lagi ya. Di sepin imoy kami di mina scratch itu mana? Di kami nak warna scratch dah nak. Bang jeing na. Nak let's try na. Bang kena jeing na. Nasi shop and buy a new goose? Empty. Empty. Ni lekai nak beli birthday tu mo. Oi. Apa kau lecik? Dah santiak nak kelung? Warna kau kau. Tak kayaknya ni lecik tang bab tak santiak nak em. Tak. Em. Lah, dah keliang nak syukur. Mami lawan rak dan tu Panjang tudung mentah. Kena tudung. Kan dia pakai tudung dong hamil lah hai mami. Penil ada wan rak mami. Shame to the small Mr. Price, the big. Hamil let's try. Biti papa. Angin ni tiat ni ghost the papa. Kongkos dah. Papa very big Mr. Price. Saya pintiat dah me. Nai pintiat. Kos. Nai kan? Dapat banana kun sim. Enggak. Tangan dia ni. Enggak. Day boss chingi la let's tie. Hami ya? Pila peni pi pau tudung peni ke tudung jong pi. Kita kan jaya me day officially ke tudung dress tu. Oh, la jerha ukun. Hamil stam na. Ni. Lagi dah wai. Jesus. Jadi. Tapi jisu. Oh, kecisu bahek. Bahek kan. Ni like nama kecengai gua sabu kendai minit. Ni dah buat syawi kami minta play la ada janju. Dan apa yang kecengai saya beri bima. Tas ni dan bakru nomor bah kau kata ka syai bah. Ketika beach. Kami pidang biong clean em. Kami dang biong clean. Tapi kepak kami dan beriun em. Kepak jono kan Oh kepak jom kami buat mi iat ni. Ni mi iat lah yo pak sa. Jom kami buat mi iat. Oh, tak belum. Oh, belum. Udah sekelong kedai buat. Boy kan tak. Susi pada ang kelung apa nama big boy. Dikidon ki baong yang N kemudian U
bat ni setting kita L. Sini N kemud new driver nama bai papa jong hame dang shida pass ka like driving test mentala jan sistem ni pa. Terkedai dang habo N kemud new driver nama ta R snam haban bu ba new N. Dei la pass ya ka R snam en sala ban kweng new N. L pada kumanga ngadang day L nomor bangatang pas tangka theory test dengan selilek ke test ya ke practical hopefully ngan yo start by November dengar udah ngala pas pada ya ke driving test ngan salah ban N nang tasya ni pada ke rules kalong bala dah pidi hapo dah pidang day la na kidai ban syong ngamla banyak kali marway ngadai banyak kali bet kibala bala dan full driving license kum i pahami badang dan tang sistem ka full driving license 4 lah pada company yang ala ni ban syong ban syong ban i hapo ka kali ngadai bet dan bagi bala long full driving license more than 2 years ni ikata ri away na rules ka banga tiption ni dia boy biang sa driving test mo dia shani ke driving test ni silingo balik ibri nga dang dan city sa India ang ini ki parang dia celebrate ya ke driving bagi pas driving lakat pas exam matric na kumba kan no kumba la de ke big achievement ai ke celebrate tang ba dalat ngat hi dalan long hi dalayo hi shani mentang ngan sa realize balik ki parang ki celebrate ya kata kancing pas ki ya driving test namar ba ipapa jang hami sa India oi la nya kali di post na milas go pro ba tang ba siya ni latest man hagani idang pil i hable arsin ba in pas de mai ru dai la pas las go kumbay la ni la ya ka ai la palat ka man ban ya la ban ya pas matrek ang de terkedaw nomor sini ki strict pa pangin ban yo ya ka driving license ki strict shisha ki exam na long bat kum ba syong hot seat ba ya to ka port test kalong bat kum ka hot seat dengar ngan sa ya kini ka lenti sian ngadang ku nanta banyak ka appointment bila ban le test ka slam ha sini tinggal line up ngala register bangat le ikata ka test na 2 Julai ngampat yo rehan 2 November expected ka tarung ngampat tip pakatay na ngan yo November ida layo no tinggal layo ban nya kali kat bamon media menta dengan nompat yo ban nya kali nama ba tang da ka L ban ngahap ka company bet berbor dan no ke L de hang ni mo cuwi de kim la ban drive nga ni ki babat L kim la ban drive das ni kam lagi bet ke weather ni ngebas bala ye dula jan deport le ye ngam ye right itu kan mi epis ngom nu bapila jan dai le ja kai nom dan ta hame me iet kinja ba syong ba bagwa ban syong ba hame wa ban syong ba hame te ta pom mi ala dum ma hame ye ha pe do si ya ba syong ba hame lai ta hal bet ya sai da ko sin dia kan ya san biang ma hame tetap lai badai le sao hame me iet ya me da son sao ya me ye hem na airport na e bin wat sao ya me biru bagi kali ke jingpuan macam kepuang isi om bagi kali gitu na kim juna repen shit sini kami baru ya biru ada ini lah jan poi akan jaga bam tiga ni akan jaga ke panilek ke mereka siap dah set ingin beli dah Mr. Price like nak bigger but then Mr. Price bakal ada special occasion they made ila some let's style nilai ruha ke special place kecaka bangin ba mentah ke restoran kadai ka ba un ni day try
Conor McGregor. Ni klem sa invite dia sa yeng ting yo gen share like pam nak kan. Habok restoran ba udah try McGregor. Ni pai ha ka review hana uni McGregor teng usai wan hang ni ha restaurant. Kidan ki palaji akan duk te. Dan dan bok ni lah ya kendo yo McGregor. Otherwise they ngin sa siyo bat ya tu kabel no ngin session tu ngin sharing video. They dah ngalah ada dia bang ya kendo dengan seong baki nang silong kita big fans jong Conor McGregor. Kini kita ke hotel kan. Kita the Black Forge. Black Forge. Black Forge, Dublin 12. Video labu bersama McGregor. Maka di sini kita restoran jauh McGregor terkadamu. Try. Oh, tasty. UFC jong McGregor. Did Conor McGregor ever come to the restaurant? Yeah, he comes every now and again when he's in the country. Oh, okay. Yeah, that is so nice. But if there's no chance we'll meet him today, no. You never know. You never know. You might get to he announce when he come or no. You just have to get. He just comes in. He just comes in. He just comes in. Oh, that's he's very nice. Mommy is here. Ami. Kita lahir kan catip kuan entah tempat tep. Tidak ada keli nak kiba wana McGregor mentasi ngem yo te. Kelas ngosi nama bang ngem yo ban ikan do McGregor tambah play em ke Belgium. Yesi yo ban shandur bal ke Belgium. Behang te tang spang jong McGregor behang te ke TV dah. Ini kan special ke drink jong McGregor open meat McGregor. Tete McGregor. McGregor udang enjoy. Fish ticket. Nang yo aneru. Okay. Gani ke bar jong udang. One post banyo wat kabel. Dia post kan dia tagga video. Cepat aja pi usnam yu kejap kata kabel. Peni. Ha? Peni saya usnam yu bejap tu kabel. Ketika bel dega ba ujab haka senam arjar katsan u December haka ba upenram ya u Jose Aldo. Tumno ka to ka khianam no. Basam. Begitu kita dadeng tu talah itu ya dan betul. Itu. Oh, you ka beep pakai sini dan tu. Buat kum tu dah kum bajab ke bel. Pihang ni gila don ki details siya pang kani ke bel bakade ke ba uyo na te ka UFC. Te gila don lut ki details hang te ke ba ujab. Nang tai te ke bel gila da te ru khnang ba kanum ja ta ka alam gila le alam. Ini kebang. Pork belly. If you ever do get lost again, here are some things that might help. In large crowds of people, it's easy to accidentally get separated from your parents. Always hold on to your parents' hand. If you do get lost, don't run away quickly. It's better to stop in one place. Chicken nuggets. Chicken nuggets. It's hammy chicken nuggets. Kun kuat dah tu. Tali buat nak eh. Tu cakap apa? Ini ia tem la ap seri la tangan. Hammy sim tu hot. Bah. Bas nam. Yay. An kani ke bawah ni sekarang. Lebih besar nama belum besar lagi dapat. Tu cuma kan bahaya. Mi ia tak. Terjaga tekila haid. Tambah kani terkam dalir pi ke bawah jong McGregor. Kani ki orang pan pork belly at pun euro. Pijo menduni bom day pork belly tang tu way. Bener.
Birthday, Papa. Happy birthday, Papa. Birthday. Happy birthday. Day to you. Thank you so much. You want this? You want to blow it? Yeah. Yay! Help me blow Let's the do it. candle. Yay! His birthday. Daddy's birthday. Thank you. Thank you. I want to eat it. Yeah, we will eat it. Thank you so much. Cut Papa kan? You want to taste? It's cold. Bang nem. Yeah. Happy birthday, Papa. It's like a tree. Like a candy. Me. Bakit dapati? Ano? Bang to. Dạ nhưng bambang tindan kam like a phone. Kekini jing bam. Mỹ vậy lấy chuột bên tay McGregor. Mỹ như benar. Jadi bayai McGregor nani nak kemari Mỹ tidak lembut mana. Bigday di simbaning kong do ba one pli ya kate ka restaurant hang ni hapo Dublin bar katu ka drinks ka day ka ba long specialized na mata ka ni ka hotel jong u McGregor. Papa, happy birthday, Papa. Happy birthday, Papa. Happy birthday, Papa. Kublai si Bu namin. Thank you so much. Thank you, Ame. Bapa tu kada siar minum tu bat. Tiga. Labam ka no teli Ame. Today chicken nuggets. The chicken nuggets. Ini bodoh kan? Hot. Mommy, look for dancing and dancing. Khan AP. Oh, taken Qatar. Conor McGregor. Laban ai nó. Taken ka belt bang yo bat ni. Taken. Mỹ lại thua mình ta. Thank you. Ambil Ami.
đi mấy đấy. Ông em mày. Lấy bên Mỹ vậy. Nè, như là đập ba mà sẽเป็นอีกับปอยกันนูกับเบลนะอีเมย์Nanti baru dah nama McGregor tu inland pop bat ini itu dari McGregor kata dia bat yang tukar belt UFC. Okay. ประเทศกะหรี่ พี่เสียมนุษย์นังนี้ประกอบประเทศกะหรี่เสียถุยนี่มาเงินซาPiknik kali isa wan penialam wan rak ni me pisia dah kuat kali. Mah. Ni. Kebenang dekat best Syam tas ni. Let's see enjoy pelan. Ni ingat tiket ngadang lahi dari beli Indian pi. Kani kan cara cakap rosak. Kali-kali hi. Kani ke jaka bagadan nek restaurant kadi ka Dublin 12 bat kadi ru ke jaka ka ba McGregor la khai la he la san bat kani ke jaka ki khot ka Cromlin ti McGregor hang ni kan he usan kani ke jaka kadai kamdei ra center Dublin kadai kham jingai kadai be ha ka jaka ba he ma te ta kada usngo ie ka jaka la jong uple rang ni ka restaurant knang ba udan ha Ireland one chill be hang ni. Thank you. Dia kisah kita pada negeri selebriti. Kalau jong pui ang. Dia yang ngiru dan ngilak lah selebriti. Dari sajan McGregor. Kalau jong pui. Pelong selebriti cua. Takut dika. Hame dai pui. Papa desa pui. Ya ai pui. Sulah ai. Awak tak. Kata Di hat senang hame pidi hana. Ani mi i drum Allah ba. Penye ni. Ni bam kendai puai total. The daily kum email bam itu tanya McGregor. Lah sampai. Lah babi kawan mam. Andala itu ada EU McGregor melembut show. Itu apa? Đang lembut bang. EU McGregor pelembut ini ianya tengah ikam. Papa tila enjoy ba. Enjoy kayo. Di bayo isi EU McGregor lah best name. At least ayo bat to ka belt. Mas kata kita beli i tangah pot TV bentar lah ya bat. Ayo bat harian. Ada balik sudah. Kebasisya bujak. Ani ka kya kalau dannya like kilo Ma. Coba. Kia sisya. Bas. Ani itu Ni pergi bas berhentai. Ini dikila dia pergi bas ki balik you tour guide mat. Dai. Yeah. Oh no. Mommy got a Google phone. Ami Ni kapnya bahasa ni. Ni lah sakut trafik bentar dah. Ben. Aldi looked at Aldi. Ni kau nak tip. Tagal Aldi ni. Ini Aldi. Tengok kami tip ikan ni ke dukan kedai Aldi ni. Tagal atau Aldi dah. Kau nak kun pinang si ban pulih Aldi. Bully Aldi L. Aldi. Terspell kan terpulih nak. Eh? Kini ke bus lane yang gigi private car misal tangki taxi atau misal. Kena tagal light free nama ya tangkap bas taksi. Apa yang benar banyak. Ni mela banyak private mela banyak natai. Saya kemat hamil lagi ketika teriak. Bersih, abadang arom kan mami kemat era. Hamil lagi kemat. Baik kali yang terkali. For like tradition national route traffic ang pagini hang ni hapa motorway. Sakut. Kita sini ni kita block apa? Hani M52 ni mo sakut block ba. Ni Lina Shi yang ni lapoy. Once again happy birthday papa. Start siya kailangan ba?
ingat PC baru nangis saya kelan ada ni kedua ke wipat ke video. Bye bye.